Ko te ata pō tēnei, kua puta mai ngā mema o te roopuu Ruuruu ki te whakatika I te marae ātea. There's more to it than cleaning. There is cleansing beyond dirt, beyond leaf, beyond lolly papers. There's a cleansing, just going around and cleaning up the paru before the day starts. Ko whaia tīna tonga, te kaiwhakahaere o ngā Ruuruu nei, he uri ia o ngā timahuta, hei tāna, he nui ngā mahi mā te roopuu nei ki te whakatutuki I mua o te aranga mai o te rā. We try to start up the corner there of Duke Street, and we also clean down Regent Street. Sometimes up River Road, but sometimes we start at 4, but our kuia kaumātua have a habit of coming really early. Ko te whākaraka I te atapō nei, kua kitea e koutou. Ka timata tēnei whānau I runga I te marae ātea o Tuurangawaewae ki te whakapai I ngā tūru mō ngā manuhiri tuārangi no te moana nui a kiwa, me tā rātou ariki ka tai mai I mua I te aroaro o tō tātou nei ariki nui a koini ngā waihono I te pō. I don't know what my great-grandfather was thinking at the time, but it was, I suppose, the only thing that was available. It worked pretty well and it still does now, over a blower and a rake. There's a technique to it, but it doesn't take long to pick it up and get the moves, swooping up all the rubbish. E arotahi ana atonga ki te whakatika me te rite I te marae me te wāhi katoa, hei pāinga mo te Koroneihana tuatahi o te ariki nui kuini ngā waihono I te pō. Be safe with everything that's going on, be safe. You have the backing of a lot of people. Nā, kua mutu te mahi o ngā Ruuruu, I tēnei ata I te aranga mai o te rā. Ka hoki rātou ki o rātou kāinga, tatari anō ai ki te hoki ki te marae, hei te ata pō a pōpō. Maioha Panapa, ma Aukaha.